ole tuntu ma chon thil poimo deuh mai karon sei do na ega sei tur hi poimo khop maya kan dam na tura dam doi kan lo ei thin te hi mani thuwa kan in chaw te thian te kan in chaw ton kan ngei ang kha midang ngei tur anga kan ngai awanga tia kan lo va chaw ton ang chi te apoi em em a tin tu na karon sei tur po hi pumlam dam doi te ania heng te po hi du in kan aya kan du kan leya ngei tur ne kan in hriat kha kan in chaw ve top zel mai ni poi em em a chung te chu kan hriat fu tok lo then khat te karon tar lang do na ni dam doi kan man na sat ber jinga mi chu mizo ten pumpui chakna kan ti mai hi ania pum thalo en kol na atan hian dam doi chi sang sang dam lo din huna zirin man angai thina a ei hun chung le ei dan tur po dam lo le dam doi a zirin adang lam nok thina ni pumpui chakna hi kan ei na sa em a amai ro chu mitlang lonin pumpui chakna tia aming kan vuai hi adik hlel dewa mizo tong hi anano pangin ala ho satok lo ala ho saktok lo wang te po ani mai theya pumpui chakna tia kan sei jinga hian pumpui a chopai troi na ta na tangkai em acid thur in siam tur dang tu proton pump inhibitor pantoprazole te omeprazole te rabeprazole le dang te po ani yang pumpui thur pol dal tu antacid sulfate magaltrate aluminum hydroxide le adang a oma company brand kan hriat lar zinga chuan daizin te alzel oxyzel tiang chi hi kan huam tir vek ani pumpui chakna anga kan hriat miau awangin mitam tak chuan choi khama te kan tlak le puk mai thina ani na taka chuan pumpui thalo tan pum na tho thur siam chuat hniam tu le pol dal tu pumpui na tho ti chak lo tu ani zoka chu pum thalo nei ta na tangkai em ania heng dam doi hi korwa laya ei tura duan ani dexlansoprazole ti lo chu tin aming pu zo le dik chu pumpui chakna tia kan sei thin jinga mi tho chopai troi pui tu digestive enzymes ho ani thunga enzymes kan ti ho hi pumpui chakna ang chu ni deuh ber maya chung ero chu choi kham vela ei thin turani hei po hi asiam tu company azirin sumdo naming san an nei ani na chok na kan ti lampang hian soi ve la ila hei po hi kan mang na sakhop maya na chok na ti mai chuan a huam zau thei em a paracetamol atanga morphine thlengin a huam theya mitlang lonin na chok na kan ti mai hi chu NSAIDs damdoi ho hi ania paracetamol diclofenac aceclofenac le adang te an oma hei po hi dam lo le anat na azirin man tur ani na zonga chuan ei tur ani mi alo ani ana tho kan du lut tuka na a om reng kan du si lova pumna a te mithen khat chuan ei mai kan chinga hetiang na chok na ho hi pumin a ho em a pumna enkol na atan chuan damdoi dang dei man angai jok thin ani NSAID na chok na tamjok hi pumin a huwa da wangin korwa lain ei lo ahim berani lo thei lo korwa laia ei ngai ani chuan tui thiang lim no ni no thum tal nen ei thin tur ani tun lai mi tam takin zu anina zu in tu ka pen trong hangover a paracetamol mi tam takin an ei le mai thina hei thil thalo tak ani zu le paracetamol hi thintan a thalo em a hun in nai lut tuka mi in a ei khan a thintan a lo om zual thin ani na chok na tlang lon kan lei mai thei jinga hian rai lai ta ne mo
no pangle pum thalo nei sa tan po paracetamol hi a him berangai ani tura chuan side effect omlo lam chanchin bu tv le mun danga damdoi side effect omlo ti kan hmu fo ome tunlai science thiam na manga damdoi zirna allopathy thirna atang chuan damdoi na athok ani chuan taksa a eng emo ngong dang ani nge nge thin ti ania side effect omlo chuan effect na tho po anei lo turangai ani side effect omlo tia soithin hi chu adik lel dewa zir chian na a omlo wang jok po ani mai thei allopathy damdoi reng reng food supplement ni lo adam doi na tho baka ngong thalo engemaw anei pal thei thina wangin mipui man theia chhop chhuwa ani main kumsom chuangte zirchian phot ani jok thina angong thalo tlem theiang ber na thok thasi ados dik theiang ber aman dan tur dik theiang ber le tul dangte zirchian ani vek nuwa chau mipui man thei apom ani thin zoka mipui man theia a om nuwa po pharmacovigilance mangin zirchian na nei ani reng thina damdoi then khat chu an that laia thavio ma se angong du om lo awangin man phal to lo tak a oma tin a man na ber thak dang lam tak dei te om bok thina ni side effect om lo ti thin hi chu adik lowa side effect a om hriat ani lo zirchian na om lo ti in dong song thri ni la adik zokang hetiang ang damdoi ho hi thlai le thil dang chi hrang hrang atanga siam an ni tlang puya thatak tak po om nualang ma se film khurengo ero angai hle a damdoi pang ngaya in enkol mek kan ni chuan hetiang damdoi kan eya wang khan kan damdoi man lai khatha chuang lo turani damdoi hi ni khata voi khat ei voi ni ei voi thum ei te ani tlang puya ni khata voi ni ei hi atam ber ani ome engwang nge hetia voi khat aya tam ei angai thin kan ti chuan adam doi ni dan phung thisena alu hun le ana tho hun chung le dam lo nat na azira bit khia ani thin wang ani mizo te hian ni khata voi ni ei ngai ani chuan tuk thuan ei kham le zan ri ei khama ei tura kan ngai mai thina ma se cho ei kham ni mai lovin adar kar bia ei thin jok turani ni khata voi ni ani chuan dar kar som panhi dana voi thum ani chuan dar kar riat dana chutiang sel chuan hei abi kin nat na hrik tha na ata na man antibiotics antiviral antiprotozoal le antifungal hova apoimo zualani na chok na vitamins calcium le damdoi then khat chu cho ei kham vela emo koruak lawa ei ngai nima se damdoi kan man tam ber zok hi dar kar bit thi a man thin turani hei wang hi ani damdoi ina om nge nge chu hun bia tak damdoi min pe thina ngai atha kan ti thin hi hemi chungchang mi pui zir ti na tha pe konga hian damlo enkol tu doctor pharmacist nurse le sisel na lama thok tu sang sang te po in tran la thar ila alom om hleang soitur tam tak om ma se atom na ta na poimo em chu mitam takin hritlang damdoi kan hriat dan le kan man dan hi ani boruak in thak thleng le tlang hrilenga wangin hritlang nei aol sama hun engtik emo atang khan mizo te hian antibiotics jinga tangkai tak pakhat azithromycin hi hritlang damdoi hriatin kan hretlat maya thirpoi tak ani atru lamhan hun chu a om nge mai ma se hritlang damdoi ani lawani natna hrik bacteria that tu damdoi that tak ania min achuap emo a om bora natna hrikin harsat na athlen huna chau azithromycin emo antibiotics damdoi dang hmanga enkol tur zok ani hritlang satlia mitam takin an ei mai thina hei thil thalo tak ani hritlang enkol na atan chuan anat dana zirin damdoi dang that tak a oma hritlang tam zok hi chu virus natna hrika wanga om ani fowa azithromycin emo antibiotics manga in enkol chi ani lo taksati chat thata
taksaral do khol immunity ti chak thei tura eile in le thil danga in enkol mai atok em ani tunlai dam lo enkol na ahar sat na thlen na sa em chu kan tar lan to thin antibiotics resistance ania azithromycin diklo taka kan man hian antibiotic resistance ati hluar zel theia hei wang hian nan na hrik azithromycin emo antibiotic damdoi dangin ati hlum thei lo enkol har satak athlen pha in ati pun lun zel thei ani apoimo khop mai hei hi mizo tena damdoi kan man dan hi afu lo khop maya antibiotics te hi kan uarma ma thina virus in na atho ang chi atho na ang chi a khan ei khan omzia om mi alo ni chu wangin kan film khur thar zual angai em ani ti hria ila namdoi kanin cho na konga te thian te kan cho na konga te po film khur takin engkim ti tumzo kila athavia wang ole kha jongkha nile phot sela kathulak na hi drugs information center response atangin dr c zothan moya farm di zia ani